turi mu ntambara itoroshye namba, irakomeye kandi igeze kure, igihanganye cyatsinzwe mu ijuru, ubu gihanganye n'abatuye isi. Igitabo cy'intambara ikomeye kiduha umucyo w'aho tugeze ubu tugeze mu isaha ya nyuma, urugamba rugeze ahahinanye. Twihanganire ibitugerageza, tuzatsinda iyi ntambara ikomeye, umwami Yesu duhagarikiye, yaratsinze natwe azadutsindira. Twihanganire ibitugerageza, tuzatsinda iyi ntambara ikomeye, umwami Yesu duhagarikiye, yaratsinze natwe azadutsindira. Iyi ntambara igeze ahahinanye, ibigiye kugera ku iherezo, intsinzi ya Yesu ku musaraba niyo ntsinzi yacu muri iki gihe. Yego turi mu ntambara ikomeye, kandi ntiturwana n'abafatika, ubwo Yesu ari mu ruhande rwacu, tuzatsinda iyi ntambara ikomeye. Twihanganire ibitugerageza, tuzatsinda iyi ntambara ikomeye, umwami Yesu duhagarikiye, yaratsinze natwe azadutsindira. Isi igeze ahari ndimuka, irashaje igeze ku iherezo, niyo mpamvu dukwiye gushikama ku rugamba bitari iby'imikino. Intambara turwanira akomeye, kandi ibishyitsi bigezwe intorezo, dore igihe kigiye gusohora, izahabu ikanyuzwa mu muriro. Twihanganire ibitugerageza, tuzatsinda iyi ntambara ikomeye, umwami Yesu duhagarikiye, yaratsinze natwe azadutsindira. Twihanganire ibitugerageza, tuzatsinda iyi ntambara ikomeye, umwami Yesu duhagarikiye, yaratsinze natwe azadutsindira. Umwami Yesu duhagarikiye, yaratsinze natwe azadutsindira. Umwami Yesu duhagarikiye, yaratsinze natwe azadutsindira.